Bakunzi bacu reka nizere ko mumeze neza, ntabwo tutinda, reka tubabwire amakuru yacu tugiye kugarukaho. Turajabuka mu gihugu cy'u Burundi tubabwire uko byifashe. Amakuru arimo guturuka hariya mu gihugu cy'u Burundi, reka tubabwire ko igihugu cy'u Burundi n'Ubudagi kugeza kuri ubu nyine bitarimo kurebana neza. Ni mu gihe hari ifoto yamaze kuja hanze igaragaza ibirimo kubera mu gihugu cy'u Burundi. Reka tubabwire ko kandi ikibuga cy'indege cya hariya muri Bujumbura, iki ni ikibuga mpuzamahanga cya Bujumbura cya Louis Rwagasore, cyamaze gushimutwa n'abataramenyekana. Reka tubabwire indi nkuru ivuga ku ntwaro nyinshi zikomeje kunyura ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Izi ntwaro turaje tubasobanurire amakuru yazo naho zirimo kwerekeza. Turababwira kandi ku makuru avuga ko ingabo z'u Burundi zari ziri muri Haut Plateau. Izi ngabo bikaba bivuga ko zamaze kumanuka ziturutse mu misozi ya Bijombo ndetse n'indondo yose. Ahangaha ni muri Haut Plateau, mu misozi ihanamiye Buvira. Biravuga ko izi ngabo zose zari zihafite amaka, zose zamaze kumanuka, ndetse bikabivuga ko ngo zamaze gusubira mu gihugu cy'u Burundi. Turababwira ibitangazwa kuri izi ngabo n'ibirimo kugenda bicicikana ku mbuga nkoranyambaga, n'impamvu yaba yatumye izi ngabo zituruka muri Haut Plateau hariya mu gace ka Bijombo no ku Ndondo zikerekeza mu bice bya Uvira, ndetse bikaba binavuga ko zirimo gukomeza zerekeza muri Bujumbura. Reka ngusabe niba utarakanda subscribe ko byoroshye cyane ugakanda subscribe, amakuru yacu ukaziyabonera ku gihe. Bakunzi bacu, tudatinze reka tubabwire ko ambasaderi w'u Burundi mu gihugu cya Belgique cy'Ububirigi yamaze guhamagarwa, akaba agiye kubazwa iby'umudiplomate w'u Burundi wirukanwe. Umudiplomate w'Ububirigi wakoreraga mu gihugu cy'u Burundi wamaze kwirukanwa. Ibi rero bikaba byaturutse kuki, reka tubabwire ko Burundi n'Ububirigi byasubiranyemo cyane cyane biturutse ku ifoto yashyizwe hanze n'ikinyamakuru The Continent. Iki ni ikinyamakuru cyo muri Afurika y'Epfo, ariko rero bikaba bivuga ko iyi foto ari umudiplomate w'Ububirigi ukorera mu Burundi wayihaye iki kinyamakuru, ndetse uyu mudiplomate akaba ari nawe wayishyize kuri Twitter yiwe, yewe akanashyiraho link. Atese iby'iyi foto ivugwa bimeze gute? Amakuru y'iyi foto cyangwa se iyo foto yashyizwe kuri Twitter y'uyu mudiplomate ni foto imeze gute? Ni foto yatejeje ikibazo kimeze gute? Reka tubabwire ko ari ifoto nk'uko muyibona iriho imodoka nini, imodoka ya bisi. Iyi modoka rero ikaba ihagaze ku matafari, ndetse muri iyi modoka hakaba hicayemo abantu bigaragara ko batishimye. Ku ruhande rw'iyi modoka hakaba hari Perezida Evariste Ndayishimiye bakunze kwita General Neva cyangwa se Sebarundi, aho afite injerekani 3 arimo kugerageza gusuka peteroli cyangwa se essence muri iyi modoka. Hejuru y'iyi modoka hariho amajerekani menshi n'ibindi bintu bisa nk'ibirimo amagare n'ibindi bintu bishobora kwifashishwa mu gutwara essence. Iyi modoka rero ikaba isize ibara ry'u Burundi cyangwa se ibara ry'idarapo ry'u Burundi, aho ku ruhande rw'imbere hariho idarapo ry'u Burundi. Bakunzi bacu, wahita wibaza igisobanuro rero cy'iyi foto. Iyi foto n'ubundi yakomeje gucicikana, aho bivugwa ko yababaje ubutegetsi bwa General Neva. Iyi foto rero ikaba igaragaza uburyo ishusho y'imodoka ikaba ari igisobanuro cy'igihugu cy'u Burundi, aho bivugwa ko rero mu gihugu cy'u Burundi nta peteroli cyangwa se ibikomoka kuri peteroli essence bibarizwa hariya mu gihugu cy'u Burundi. Bikaba bivuga ko kandi
mu gihugu cy'u Burundi haba hari ibikorwa bya black market bihakorerwa, akaba ariyo mpamvu mu gihugu cy'u Burundi nta bikomoka kuri peteroli bikiharangwa. Bakunzi bacu, hashize igihe kinini mu gihugu cy'u Burundi havugwa ibura ry'ibitoro. Ibura ry'igitoro mu Burundi ryatangiye ubwo uwahoze ari minisitiri w'intebe Alain Guillaume Bunyoni wafatwaga nka nimero ya kabiri mu bakomeye hariya mu gihugu cy'u Burundi, ubwo yashinjwaga kugira uruhare mu ibura ry'ibitoro. Bikaba byaravugwaga ko yabifashe akabihunika, akaba yarafashe igitoro akakibika rwose akagifungirana kugira ngo mu gihugu habemo crise, abaturage batangire kwivovotera ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye, hanyuma nawe ngo abone uko yahita akubita kudeta agafata ubutegetsi. Reka tubabwire ko kandi iyi foto imaze kuja hanze, yashizwe hanze n'umudipolomate w'Ububirigi ukorera hariya mu gihugu cy'u Burundi, aho munsi y'iyi foto handitse ngo the country that ran out of fuel, bivuze ngo igihugu kitarangwamo igitoro. Bakunzi bacu, iyi nkuru rero imaze kuja hanze y'iyi foto igaragaza Evariste Ndayishimiye afite amajerekani 3 ahagaze iruhande rw'imodoka isa nk'itwaye abarundi bababaye cyane, ndetse iyi modoka nayo ikaba yateretswe ku matofari, aho bigaragara ko yikoreye amajerekani menshi cyane arimo busa. Bikaba bivuga ko rero ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye byabababaje cyane, bahita baha amasaha 28 uyu mudiplomate w'igihugu cy'Ububirigi kuba yabaviriye ku butaka. Reka tubabwire ko kandi ibi ngibi bigaragaza ko igihugu cya Afurika y'Epfo cyahoze ari inshuti ya Tshisekedi kuva mu 2023. Imirwano ya AFC M23 yakubuka, byasaga nkaho Uburundi na Kongo na Afurika y'Epfo bafite agatsiko gakomeye cyane, bafitanye ubushuti budasanzwe mu rwego rwo kugira ngo bakomeze baharanire inyungu bafite mu ntambara irimo kubera mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Bikaba binavuga ko kandi uyu mugabo Evariste Ndayishimiye yahawe amafaranga menshi cyane na Perezida Felix Tshisekedi wa Kongo. Andi makuru kandi aravuga ko uyu mudiplomate amaze kwirukanwa, ambasaderi w'igihugu cy'u Burundi mu Bubiligi nawe yahise ahamagazwa byihuse kugira ngo aje gusobanurira leta y'Ububiligi ibirimo kubera mu Burundi n'impamvu yatumye birukana uyu mudiplomate w'Ububiligi. Bakunzi bacu, makuru aremeza ko mu gihugu cy'u Burundi ibintu bitameze neza, kubera ko hamaze gushirwaho gahunda yo guceceka, kutagaragaza ibitagenda mu gihugu cy'u Burundi. Hashize iminsi myinshi ikibazo cy'igitoro kitarabonerwa inyishu, ndetse kugeza kuri ubu nyine hakaba harashizweho minisitiri w'intebe musha wasimbuye General Ndakugarika kugira ngo nawe barebe ko yagira icyo akora mu rwego rwo guhangana n'ibura ry'igitoro ndetse n'ubukungu bw'igihugu bukomeje kuyoyoka. Hakaba kandi hari n'abibaza niba koko Ububiligi bwaba bugiye gucana umubano n'u Burundi, dore ko Ububiligi bwasaga nkaho ari umubyeyi wa Kongo n'u Burundi, aho Ububiligi bwakomeje gushigikira Kongo n'u Burundi muri no ntambara ikomeje guhanganisha M23 ndetse n'igihugu cya Kongo. Bakunzi bacu, reka tubabwire indi nkuru. Inkuru ivuga ku bijanye na aeroport ya hariya muri Bujumbura, ikibuga mpuzamahanga cya Bujumbura cyangwa se Prince Louis Rwagasore International Airport. Biravuga ko yashimuswe ku munsi w'ejo. Bikaba bivuga ko rero systeme ya tekinoloji yinjiriwe n'abatarabasha kumenyekana, nubwo hari birimo guhwiswa ko ari uruhande rwa AFC M23 rwaba rwarinjiriye iki kibuga mpuzamahanga cya Bujumbura, aho bivugwa ko ku munsi w'ejo nta ndege n'imwe yigeze ihitura, kubera ko systeme y'itumanaho igenzura ikibuga cy'indege cya Bujumbura ngo yari yinjiriwe, ndetse aho byavugwaga ko hari ubwoba bwinshi cyane. Biravuga ko kandi hari imbunda nyinshi ku kibuga cy'indege cya Bujumbura ngo zaba zizengurutse iki kibuga cy'indege. Ni mu gihe hakomeje kuba ubwoba bwinshi, abahora bikanga ko umutwe wa Red Tabara ushobora kubagabaho
ibitero. Bakunzi bacu, bikaba bivuga ko kandi drone zigenzura iki kibuga cy'indege na za radari ku munsi w'ejo ngo zari zataye network. Hakaba hari tekinoloji rero ngo yari yazinjiriye, byahise bituma habaho guhagarika ingendo zose zakorerwaga kuri iki kibuga cy'indege mu buryo bw'agateganyo ndetse bwihuse cyane. Igihugu cy'u Burundi kandi biravuga ko haba hari intwaro nyinshi zirimo kukinyuraho, ndetse hakaba n'abavuga ko impamvu iki kibuga cy'indege cyafunzwe ngo bwaba ari uburyo bwo kugira ngo izi ntwaro zikomeje kunyura kuri iki kibuga cy'indege zerekereza mu burasirazuba bwa Kongo, cyane cyane mu mujyi wa Uvira, ngo byaba ari impamvu yo kugira ngo bafunge ikibuga cy'indege. Izi ntwaro rero zirimo kunyura kuri iki kibuga cy'indege cya Bujumbura ngo zibashe kubona uburyo zitambuka. Biravugwa ko leta ya Kongo yaba ariho irimo kunyuza ibitwaro byose biturutse mu mujyi wa Kinshasa ndetse n'ibyo kurya munition de guerre bigemuriwe abasirikare bari hariya mu gace ka Uvira. Ibingibi kandi bikaba byifashishwa mu kugaburira abazarendo na FDLR ndetse n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi bari hariya mu bice bya Uvira bahanganye na AFC M23 ndetse na Twirwaneho. Biravuga ko kandi leta ya Kongo nayo kandi leta y'u Burundi nayo haba hari intwaro zikomeye yaba irimo kugenda igura mu bihugu by'Abarabu, aho bivuga ko hari imodoka, hari indege zirimo guturuka muri Libya zerekeza mu mujyi wa Bujumbura, aho bivuga ko ngo zaba zizanye intwaro zikomeye, intwaro aho bivuga ko igihugu cy'u Burundi ngo cyaba cyakamejeje mu rwego rwo gukomeza kwiyubaka mu buryo bwa gisirikare. Nubwo leta y'u Burundi ikomeje kwigwizaho ibitwaro bya gisirikare nk'uko bigenda bitangazwa, amakuru aremeza ko ibura rya peteroli ndetse n'ubukungu bukomeje kuzahara hariya mu gihugu cy'u Burundi. Hakaba hibazwa rero uburyo Generale Evariste Ndayishimiye aka Neva yaba akomeje kugura intwaro mu gihe mu Burundi haba hari ikibazo cya ekonomi, aho bivuga ko rwose ubukungu bw'iki gihugu bukomeje kuzahara. Ubutegetsi bwa CNDD FDD bwakomeje kugenda bwigaragaza rwose muri iyi ntambara AFC M23 ihanganyemo n'ubutegetsi bwa leta ya Kongo n'abafatanyabikorwa babo, aho CNDD FDD yakomeje gushigikira mu buryo bugaragara uruhande rwa leta ya Kongo. Abantu rero bakaba bibaza koko niba ibingibi CNDD FDD yabikorera urukundo cyangwa se niba yabifitemo inyungu y'amafaranga, dore ko binavugwa ko Perezida Felix Tshisekedi ngo hari amafaranga menshi cyane yaba yaremereye Evariste Ndayishimiye, nubwo byavugaga ko ingabo z'igihugu cy'u Burundi ziri ku murongo w'urugamba zivovota cyane, zivuga ko aya mafaranga aribwa n'abo mu butegetsi bwo hejuru, naho abasirikari bari ku rugamba ntabagereho. Reka tubabwire kandi ku makuru avuga ko ingabo z'u Burundi zari ziri muri Haut Plateau, muri Fizi, muri Mwenga, ahangaha rero ni mu bice bya Bijombo no ku Ndondo ndetse no mu Minembwe, aho bivuga ko izi ngabo nyinshi cyane zamaze kumanuka, aho bivuga ko zasubiye mu gihugu cy'u Burundi. Izi ngabo byatangiye guhihwiswa kuva ku wa gatanu, aho byavugaga ko abaturage babyutse basanga kampu cyangwa se ibigo bya gisirikare by'ingabo z'u Burundi zari ziri hariya muri Haut Plateau. Ngo ibi bigo bya gisirikare rero nta ngabo n'imwe yabirangwagamo. Amakuru akaba yemeza ko izi ngabo ngo zamaze guhamagazwa zikamanuka, kugeza kuri ubu nyine rero bikaba bivuga ko inyinshi zatangiye kugera mu mujyi wa Uvira, aho zerekeje iwabo mu Burundi. Hari amakuru rero atandukanye avuga kuri izi ngabo, aho bivuga ko impamvu ya mbere yaba yatumye izi ngabo zisubira mu Burundi wari ku gihugu cy'u Burundi cyaba gifite amakuru ko AFC M23 niramuka ifashe Uvira ushobora kuzakomereza mu buri Bujumbura kujya gukuraho ubutegetsi bwa Generale Neva ushigikira FDLR ndetse na Wazalendo. Bakunzi bacu, hari andi makuru avuga ko izi ngabo z'u Burundi impamvu zamanutse ngo ari uko zari zimaze iminsi zivovota, aho bivuga ko ngo batabashaga kubona imishahara yabo, ndetse ngo abasirikare b'u Burundi rero bari hariya mu gihugu cya Kongo, by'umwihariko muri Haut Plateau, ngo izi ngabo ngo zikaba zari mu zivovota cyane, ngo zibaza icyo zaba zirimo gupfira
ngo uburyo zishobora gupfira igihugu cy'abandi kandi ngo bafite igihugu cyabo. Ibi ngibi rero ni nyuma y'aho amakuru yavugaga ko ingabo z'u Burundi ziri hariya mu gihugu cya Kongo zakomeje kwivovota kuva mu 2023 izari ziri hariya muri Sake cyane cyane muri Nord Kivu, zavugaga ko amafaranga zemerewe zitayabona, mu gihe byavugaga ko buri musirikare ngo ahembwa amadolari 500 ku kwezi nk'uko ubutegetsi bw'u Burundi bwari bwarumvikanye na leta ya Kongo, ariko ngo izi ngabo zikavuga ko aya mafaranga atabageraho. Ibi ngibi byatejeje umwuka mube ndetse n'umwiryane, aho ingabo za leta ya Kongo zashinjaga ingabo z'u Burundi ko arizo zabasabaga ko aribo bakagombye kurwana cyane, aribo bakagombye kwitanga cyane kubera ko ngo bahembwa amafaranga menshi y'umurengera. Bakunzi bacu, amakuru kandi aravuga ko umukoroneri wayoboye izi ngabo zari ziri hariya muri Haut Plateau ngo yaba yamaze gufungwa, ngo ni nyuma yaho atanze amakuru avuga ko ingabo zirimo kwivumbagatanya cyane, zikomeje kwigaragambya zinubira uburyo zirimo gupfira hariya mu gihugu cya Kongo. Bakaba bibaza rero ngo impamvu yaba yarabajanye hariya mu gihugu cya Kongo. Reka tubabwire ko muri iki cyumweru turimo gusoza, ingabo z'u Burundi aho zifatanyije na Wazalendo, FDLR ndetse n'ingabo za Kongo bagabye ibitero bikomeye cyane ku mutwe wa Twirwaneho ikorera hariya muri Haut Plateau, muri Minembwe, Bijombo ndetse no ku Ndondo. Rero by'umwihariko mu gace ka Rugezi na Mikenke, aha rero hakaba harabereye isibaniro, aho bivuga ko ingabo z'igihugu cy'u Burundi nyinshi cyane zaba zarahatakarije ubuzima, hakaba hari n'abandi bafashwe matekwa. Aho rero nyuma yo gutakaza, nyuma yo gupfira ku rugamba, nyuma yo kubura abagenzi babo benshi cyane, ngo bikaba bivuga ko bakoze igisa n'imyigaragambyo. Uwari umuyobozi wabo mukuru w'umukoroneri ngo yagerageza gutanga amakuru agahita ahamagazwa i Burundi by'igitaraganya, ndetse ngo akaba yaragiye gufungwa. Biravuga ko rero izi ngabo ngo impamvu zamanuwe ngo zaba ari uko zikomeje kwinubira impamvu yaba itumye bari hariya mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo, ndetse hakaba hari n'abibaza niba Evariste Ndayishimiye yabatangiye kubona isomo, yabatangiye kubona ko ibyo arimo gukora hariya mu burasirazuba bwa Kongo bitishimiwe n'ingabo z'igihugu ciwe. Reka tubashimire mwebwe mukomeje kubana natwe, reka tubifurize gukomeza kugubwa neza. Niba utarakanda subscribe biroroshye cyane kugira ngo ukomeze ube mu ba mbere babona amakuru.